Kami galiaus kebadan belur kepada kawai naki jakasa keba ajing sumar keba ki nongpang giyo ban sa ha katuka ha belur haka migaliaus belur ka hadian mana ki stakeholders ki babun kilaya raise ya ki queries hawidai bat ka jing kaulong bakala rimplat ketka migaliaus belur tena kaliang ki babun ngelayo menyong bat i honorable chief minister deputy chief minister namta banya penbej hawidai bat kenika migaliaus belur marba kalong ka ba penmentoy namta ki nongpang but kita ki representatives ki local ki MLA ya naka jela kejungi ki bala mention ki bala penpau hawidai bat ka jinge hawidai bat ka teka migaliaus po belur i nakliang i MLA Bran Burom jengka North Shillong i ba Edelbert nangta ki nakliang ki officers rokumju ka concern hi kalong ba idon ni kata kijing sungokhia bata nanta hawidai bakanika migaliaus po belur ka nakliang ka sarkar hi menta nginum le shu ya ka repairing namar bakayeng kala rimpalat te ngila pha da ka proposal hagabidai bat ki nagta ka jingshnai ka building ka batmai ka banlong ka jingmentoy bat ba nginang la shu bunyo bun tli ki kamera ka banlong ka jingmentoy na ka banta ki nongpang ki belai ban ai banyo sumar hati hapo CMC belur ka banlong ka jingkerhu namta ki panyong syong jong jela ki belai banyo ban sumar ketika hospital hak baklai olat bansa haknika Meglia House apo belur approximately ki kamera hi kumba kilong kumba hakin pois ki sanpo tam kila include lang ki labalong ki officers anangta seki kibonsa ketika plan kaba ilapa ka proposal hak bakalaya chakmat but ngikerman skamba ondala deb ban snai ketika building bat mai ka sanlang ban penmentoy na ka benta ki nongpang ki belai ban sumar sa ketika hospital hapo belur